Mizo Official Channel thir tu zawngzawngte chibai kan pu ka cheu America election buai chuar tak karah Mizoram chung le pona chanchin thar langsar zual news around na phun lo nei le ta ila khopahni rawlthar inti buaiten in remna an siam tu hnaiah buchang phai rawlthar pakhatin an khaw then om phai sen rawlthar an khoi ron chungchang social media a tarlan ani bo zuina kal zela nimin khan khopahni hruai tu te chuan DC office chambara malak dan tur an soi ho thudon danin inrini kalta January ni hni chonhudar khatvel khan buchang phai rawlthar kumtling lo then khat chuan phai sen rawlthar kumtling lo ve bok pakhat chu an khoi rona hei hi khotang hruai tu VC te le YMA hruai tu te chuan an hriat rualin khopahni in epna boruak te chuak thei ani baka a hu hawa in sual chu thalo an tia wangin boruak beng dai turin ma an la a kutur tu hnena hian a khoi tu te point thupa choi turati ani chungin thupa an choi lo baka phone mangin an la in chauton renga chemical zela kutur tu lam hian vaireng te police station a FIR an thelut sui ane borsap Dr. H lalthang lian a thuron pek angin police te point intibuai te hi police station a an la a heta hian intibuai sui to lo tura in remna siamin kutur tu hnena hian in enkol na tur poisa po an pe ane district how tu te kai hruaya DC office chambara meeting a hian khopahni hruai tu te chuan an khorol thar te po ko khoma atul anga zil ni se an ti ani Chief Minister Zoram thanga chuan nimin khan Bairabi kon puilui Bairabi bridge thar chu a hong FCS and CA Minister Kelal rin lian a chuan a troi o mani Chief Minister Zoram thanga chuan kon puilui Bailey bridge chu Zoram mi pui chom tu bo failak lu na kong poimo tak ani thu soin Bairabi mi puiten thok tu te an troi om na awang ani ati Mizoram cha khai poimo rail train chol hmuna tanga phur chho na kong poimo tak ani awangin le helai lei masa kha achak that tok to lo awanga state sarkar in sumrem chang ang manga leithar siam ani dan Chief Minister hian asoi ani lei bridge hon tak hi TDREW 70R with pedestal Bailey bridge ni im cheng noi zathum somruk panga senga do fel ani a lei azuk in nga na hi construction in Mizowin an thok ani tuna hian river training le approach hi duanga la zo fel lo ani a thok zo thoi tura ngai ani a bridge big chu SN infrastructure private limited kharagpur te ni somni chungin an ron do zo ani konpuilui West Bailey bridge hi national highway number 154 a kilometer 94.20 huna ommani a leihlui zok hi Mizoram PWD in kumsang khazakwa somkwa pariata ado ani kumsang ni so panga athom that ani le a tlonglui lianin aron chim san chang aw ma wangin le leihman lai hi a hlui deuh to boka wangin le a chak tok to lo wangin kumsang ni sompriat April June khan leithang lama athar do tur ruam man ani a furin anan sui ta ka wangin foundation line bridge ati chim hlo om khopin a ngong ta a man mo takin lei fit za som thum kha fit som nia zom belin Bairabi lama po sei ani ta a ton somli phur tlan phal ni thin kha titlemin ton som thum phurbak tlan phal ani talo ani bungro phur ri tak tak tam tak tlan angai sia wangin bill to minister le chief minister te malak nain ton za phur po tlan theina leido ani ta ani chief minister chuan FCS NCA oil depot tui al theida kholna mun tur ram thli thlai mek chu a en pui ngal baka Bairabi pan na kong pui siam that ngai lai te a en bok ani Covid vaccine pek masak tura sarkar akhau health minister India sarkar in rampuma atum khatna tan Covid-19 shidan na pek chua atumna khau taka kalpui atuma arwa mansa ba ka ti claim emo ti bel emo arem don loti health and family welfare minister Dr. Alal Thanglian chuan asoi health minister hian nimin khan office chambara MJA General Headquarters Executive Member Telenga Somin kumthar thingpui ankil ho ba ka Covid shrileng le akai noi sang an soi ho Minister chuan Covid-19 vaccine pek masak tura sarkar lai pui chuan khau takin ala thei tur chin asiama belle pai thei ani don lo ti asoi Covid shrileng ang renga Mizoram mi pui mi mal le pol ho heti ema min pot khom tha alo ngai lo ti Dr. Alal Thanglian hian asoya India ram mundang le rampon lama tang po in he Sri Lankan daudana kan in lungrual na thatak chu makti in
zona don tamber ani ti asoi sarkar na thok task force kaushan Paul journalist le mipuite min thopna atha a pathian mal somna don chuan tho chhuah ve angaya kan thok chuak tha em ani ati sarkar lai puin achut lockdown in sangni somni december Mizorama Covid-19 kai mi sanga chuang tur an chu tir lai nikum November vela an chut lockdown athendik thuak awangin kumthar vuak veta mi puisa hok lai chu in kho khir zo lo mai a hlau thon man hle ti asoya ma se tran rual na wangin chut lok ain shikai kan tlem ta chu lom amati thua soibok MJ President Zonun Sang Khiang Te chuan Minister Dr. Arel Thanglian chu Minister ani lai amo MLA ani lai poni se press meet angai tuana le angai poimo thinna lawmthu asoya Mizorama mipuin sarkar malak na kan troi om that le state dangin an nei velo task force kan nei chu kan van nei na nia asia thu asoi heti rual hian puipunna mithi vuina le in nei na angchia mi tel theisa chu film khur tak chung si a ti pun shet a hun to em ti chungai to ngai nia asia thu asoi bok ani National Health Mission Director Dr. Eric Zomoya chuan Covid-19 vaccine chungchanga shia tur tul te asoya vaccine thlen hun tur hela soi thei chia loma se a hnai to ti ero soi thei ani ati a sarkar lai puin shidan na dong masatura ati sa fel taka siam ni in health department a thoktu thanbik te amatonga thoktu thanbik te le nana benfon nei kum upalam thanbik te chu ram in thanpuya in thanakal phung ang devin apek dan tu ruam man na siam sa vek mangin shidan na hi pek ani don ti asoi ani rampon lam January ni som pathum sang ni som pakhat atangin India in Covid-19 in vena bai pui athak tran don ta Union Health Secretary Rajesh Bhushan chuan nimin thole ni khan New Delhi a press conference kawin sarkar in Covid-19 Sri Lanka in vena bai pui vaccination drive chu January ni som pathum atangin ti tran ani tur thu asoi Covid-19 Sri Lanka in vena bai pui tho khatna hian sarkar in Sri vena pek masak atum te chu healthcare workers emergency service employees le kum upalam an ni ang India sarkar in Covid-19 vaccine pahni man thei turin Sunday khan apoma hemi hnu hian bai pui thak hun tur apuang zui ngala Shridan bai pui immunization drive hi January ni som pathum or ni som pali a tran ani ang tun Sunday kalta khan drugs controller general of India chuan AstraZeneca siam Covishield le Bharat Biotech siam Covaxin chu man phal sakna emergency use approval apechuak ani Union Health Secretary Rajesh Bhushan soizel dan chuan vaccine siam tu te hian an vaccine siam hi heng khopui tarlan government medical store department depots a te hian thona mangin an da ang Mumbai Chennai Kolkata Haryana hemi hnu hian vaccine hi state UT vaccine store somthum pasiri a da ani le anga chumi atang chuan district vaccine store a sem ani le anga hemi atang hian primary health care center and designated immunization center a te sem chua ani le ang India ram hian vaccine da that theina cold chain point singni sang kwa aneya chumia chuan vaccine pomto Covishield le Covaxin te hi him takavan thei ani ti Union Health Secretary Rajesh Bhushan chuan asoi vaccine pomto siam tu company Bharat Biotech le Serum Institution of India te chuan thole ni khan thu chua introm ti chuakin India ram le khovel pumtan Covid-19 vaccine siam chua le semdar chu antum ani Dr. Krishna Ella Chairman and MD Bharat Biotech in Business Today a shildan chuan damdoi siam tu company lian hian Covid-19 vaccine naupang kumhnia tanga sompahni pual turbik chu thathum atanga thalivela pe ani tur thu asoi nimin thole nia NITI ayok member le Chairman Central Covid-19 Vaccine Task Force Dr. VK Paul soidan chuan July sang ni samni pakhata chuan mipui 30 crore dai tur vaccine hi aum thei ngei to ang mipuin eng vaccine nge lak andu ti an thang thei tur ani don lom ni antinon vaccine enge muber hi nau paitan thalo palta se chu atan chuan man lo top tur ani mai Union Health Minister Dr. Harsh Vardhan chuan nimin thole ni khan thuthar the dartu te hnena thu soin tuna hian India rama vaccine siam mek vaccine candidates somthum lai au meka a thlenchin ain anglo hlom boka chungsinga pathum chuan mishinga an enchin meka
pali dang chuan advanced preclinical phase a awm mek ani heng zinga pahnih chu tulbi ka tan man phalna pek an ni ta ani ati ole khate zong kha news around a phun kan nei thei chu ni Mizo Official Channel hi milo subscribe saka milo hlutsak zel turin in khongai na kan dile